Seach déisteach ar géadfáilteisteach ag an tríú Babhta go chomórtas Idirchúige naán agus cúige alla ag baile an tróna seo sa stáid Abhta an seo i mé feriste agus é de tuairtaí ar chuig go Laighin. Dar nó de sé chuig go Laighin áta glufa ceanna se bhaint amach ach bu a bhaint amach an seo an tróna is cínta go ginteach puinte bóna seo a glufa ceanna scob agus fiúháin agus iad puinteháin chun cín ar chuig go chonacht de a tabal ar na bhuiile bu go haise be chearca ginteach sin áit sa glufa ceannis go na Laighin. Dar nó chluisiad hí a garcha caiice seo chuin a gunne chuig go múna chéad tíochtar eis leis an mó sin a gunne chuig go chonacht trícha sé fichi hían an deire seachtainna se caiite drochliise ag chuig go alla an teachtain se gaite a gunne chuig go mún le 62 pointe híos ar fád Virgin Media a gurca agus siad a cliise anseo i mé feriste a cúide go dé a gunne chuig go chonacht san géadháilta. Má díirecha fannach le na fórne é hiocht chun páirce anseo ma hananta an tróna seo tá éman má Laigh éman de sé chuig go Laighin an Babhta ceanna se bhaint amach ach bei freigra i testal chuig go alla hééis an tupas sin an teachtain se caite. Se an gáfhairn ag obair le rudí difriúil an seo na Laighin caithí siad bua áil ionas go mbeidh sé fós na lábha féin seachas sin bei siad ag fécinn sé an clifa in na mhaoine agus na connachtaí fannacht ar an tarra sin ach noltaí tá si tar éis gá chaile deas a chéile na mhaoine agus na connachtaí mar luú an sin buú fásach an na mhaoine so tá siad sin ag crothú agus ag ferbers le an bhliain seo thugan agus an séis ó Rósa Cór lena clubbanna is dócha cúpla imróirí nua tá sagan ghfuil an captain India Daly gortathe tá Olivia McKinney is sí le a céad capín an sin partnerach nua sa lár. So mar luú tá deisiigh na imróirí sin tospáanta sa chuir seach agus sin an rud a tá na Laighin in hinsin acu níl nóiltaí chun síos níl siad an cluthe ceanna se áil ach fós tá na imróirí seo ag siad ag treid le bród a chuir ras sa gansaí agus a lá féin a chuir sús le an séisiir thugan agus beidir an foirnar genernáisiúnta freisin. Ní lent out faoi sin mar lo éman sin riontáracha ar an chuig alla chuig arú ar fad ón gluise gunne chuig go mún le an Lia Erwin agus Siobhan Sheeran isteach lár an lína tí Craobh agus an bhirrta bhín sin an teachtain se caite an sinna Lucy Thompson agus Caitlin Craobh bágan siad san amach dro an bhí an eile Durcan iste mar le chulaí am iste in Abbey Miles an sin Claire Bowles mar chaiptíine ríist an teachtain seo agus mar dúirt éman Olivia McKinley an Van Augustin an Christy Hill sa dáró mar sin bogan Rebecca Beacom ón dáró siar gotí an na ró cúl go éan chuig go alla an tróna seo. Mé McClenachan iste i ríist mar a bhí sí sa géad glufa mar thuúcailí an áit India Daly atá gortaí. Fud an chuig go Laighin 8 arú ar fad atá dionta ag Sarah Govender gon chlufa se chead cína meas na gúil an sin Robin O'Connor agus Vicky Ellens Kinlan na tíochtasteach ar na Cleáin agus Bert Nús na lechúlaí an tróna seo Bertol Belvedere sin ag Katie Whelan agus Ellie O'Sullivan Sexton mar fortnaireacht an sin. Istusa drót tosad a cuimh maláiste an sin ar a tíh oscailte in Hannah Wilson Alma a tagameniste san dáró agus Bert Nú ar na Cleáin san ró cúil sin Regan Casey agus Cathy Baker in the lár tan Captain Internationalta sinní Erin King. Bhín se láidir freisin agus na dofrocha Eskildara Emma Jane Wilson agus Hannah Wilson Erin Minse ag chuig go Laighin an tróna seo. Sin na fórne take chun páircin réitar go chlufa seo sinna John Purcell agus a gúna ró tróna by Morgan McCartney agus Glenda Mellenach. It's súlis go seo éman stoi chuig go Laighin rá láidir na núidir. Well, bacór go meach siad rá láidir mar luú. Now, níl siad ag de ná, orintha tá siad ag rith tríd na clifí seo idir chuige ach an bhliain seo mar luú cail siad a na mhaoine bhí siad níos fearr teachta caite na connachtaí bua an sin tucha sé fé hain. So is tócha go mbeidh siad an chuirle sin a ríis ach
Ní bhain na ultaí chun sí síos ach leis an taithí atá ag na Laighin marlú tú a lehead Aaron King, Katie Whelan go leor taithí ag Aoife Dalton imróidir náisiúnta freisin an sin Linda Dujang an láidreacht atá eici ag iompar so ba cógamach an numarcha ag na Laighin an seo ach ní féidir le na ultaí sí síos tar éis an cailintí acu an teachtain sicáte. Mar sin gachrad fi réad agus sí Ellie O'Sullivan Sexton ban an bhfuilin gear a chud is tús le cuasaín seo I méil feidiriste an tróna seo gáil díreach sí sa lár an sin leis an chéadíireacht sin Claire Bowles a gumpar agus an léad sin ag Rachel McElroy. Saibh McGrath ban rún an gáil a gumpar agus díreach ar a buint an cean sin leicich an cín agus an mu go leor botún lámh seala wa an chuige ála híos a ggurc an teachtain se caiite cínta go ríoch sé sin ach botún eile sin fós agus an chéadclibert antáhachtach in échlifa éman. Sin é agus an botún sin an rud nach raibh tastal an ultaí bhí si de géirí ardán na crothú chun an kick a chuir amachchas a limisteir féin ach tá siad tar éis ardán ionach a tuairt na Laighin an seo le Clibbert is tócha go mbeidh siad láidir go leor chun an seilbh áil ar eis an Clibbert an líróid ag dul siar go lehead Aaron King. Ba sé simú an bhfuil an maith na Laighin ag dul trís na tosaí nó an chuir siad an líróid dear amach a chéise. Mach seo Ellie O'Sullivan Sexton tíocht tres na gumpar cean sin so Aoife Dalton a brisistí bhfuil de ar an núd ag Aoife Dalton tar sí fós ceach saoir gramú dúnta sin ag níomh Marley díreachas de faoin na postí a chuirsáilte ag chuig go Laighin Aaron King amach seo Stacey Flood amach Robin O'Connor istí agus gan caiiteach began le cais nómad an líráid go díreach amach dro an lína cool an Babhta sin bhí deisiigh Stacey Flood I héin níor sí santach a tuairt an pass go Robin O'Connor agus éman chuig ála I gí go dtíar as an botún lámh seala sin. Ní le dá faoi sin agus crothe ó Aoife Dalton tá spáintí ce Jacker is atá sí chun stop an líráid ag dul trasna an sin go Robin O'Connor éasca go leor dul thar an lína ach lámh seá líntach an sin ó Stacey Flood go Robin O'Connor ach chunig mar Aoife Dalton cá si an gar chun talamh balance ionach eici cúpla gramú ní rá den an é stoppa agus croid sé an úd le brise 5 méidir nó sin. An cean sin bailsa agus banis siad bhfuil sé sin tíiste an na postaí mar sin sáthús an sin Ellie O'Sullivan Sexton I cicáil an cean sin agus sláánú an úd an sin wa Robin O'Connor don Robin I bhí mar láthúlaí sa géadbáta a gunne a chuige mún agus an láthúlainne Stacey Flood a chuidisteach an sin sa gúna mar sin freigrich tastal wa chuige ála Dr. Ron Arveta go muí na bheith ionach éis 62 pínta a géile an teachtain se caite Ella Durkin ó tíobh se na páice Buí go má an sin TG4 Sarah Delaney go bróid leis an gan se O'Sullivan Sexton díreach síos a lá bríd níomh Marley go maiid an teachtain se caite díreach steach sa lá an sin an gramúid an tara go maiid Aaron King McElroy East, Ella Durkin. It's got Inton on the Babhta and go to Stafford East. Sophie Barris. In the middle of the nation to Banu Galore Tahieke. Johnny Sarnish, way Huga all the tip the market on the goalie, the gumper and Sean Chaswas. Cashed the Cormac, not Ryan Sassno and Shin. After to Gomagus, Gumper and Cosa and Logic Godo, Shovan Sheeran and Babhta. To raw let him know the Huga line. Glana and Shin. Ola Sucrusus and Conshad East to Machig Ella Durkin. It East. Sophie Barrish a Gumper Gama. Durkin and Chinny again and Bjorn Amshoot. Rebecca Beacom. Pascal Machig, Sophie Barrish and now wait at this what Immertwan and shot a Kuga Olin, you've Marley Gumper at East. Robert Loveman Chinwine a proper Shuffle McElroy Love Dacity Shik Sophie Barrish An Aldig dul ro fada sheer on pass sin on Laculi ta she dul con broganish ag ribh sin be cúpla umper ma o Barrish agus sheeran ag jaganavi she dul ro fada sheer agus Lena an agraheg na Laighin sin Dishmach Robin O'Connor and Van Adamsha and Oud
Dúirt sé éimeann sin tháinig muid cúil go múna teachna chaite gumpar an deireacht an ágar go zóg an lína cúil agus chuir stress chualaí chuige ála sin kickiid trasa hín mí an sin Vicky Elms killing a lekin conscious and Kina and I like in conscious like chance for Desha the Daru and Kikada kept Brunta Edfug Allah like much kicking shot while Sullivan Sexton. Yeah, kick on Wags and Birchaku Sula Susan Air and Leroy near unlocked again Cactaraca and Shin Honig and Kalish Teresha Shin kick on Clishta, you know, a queer on Brewer and all the Fosfish an an Shelval or Ash Marluther and Shin Bokorga McNulty ag Folum on Quee a Jimmer na Weenie and Aina Liney and Shin agus you know umper Erlina and Gramu and Shin Mar na Liney an Agraha nor Fecka Majorisha and Lena Taku, you know gone 3 Imror Jakes and Lena Shin agus either Chak Suis nor Quern to and Passion Sheer on Lach Cooley, you know tugging shed Jem Mather again Lena Shin Chak Susart. So Kaishi umper Wadney Scars and Lena and Gramunchin. We've kind of in a chin, like a conscious Emir Stray, because honey could the Duckruff TV again to your daily, I guess like could all to Sheena Machan Saft and Chakata. But should get a shin in the cart and cake called to go a shot who line the east, the gun off Stacey Flood. Machanish to grab an O'Connor, Tish the Galena figure though, which he opened Daru, damn sure O'Connor falls again up, sorry Namu. Dunton Chin, like Fiona Chuto Sullivan, should get a Learchina, Lag and Cheese, what he can't lucky had a talent to Argazo and Chin. Tesha Kugaline and Concha Ahorsal, Shira Heinchid, Zira Lena, Shinny and Captain Sarah Delaney Gumper. A Shelvin Chadish, the Gully Conchinish, will she in the Lena Todd and right side. John person near Neil, we walk she and Tala on the Bautish and Ruth Campbell, we Chin V. Demut in Tara. Agus in Chin and right side, go walk she on Dara about Agus he had a Tala. Yeah, there umper on Ocean or Ruth Campbell, like you know, it's talking about Hunishi and Lena, Agus you're in Sheer, they'll trasnak, Nero and Gaulish, mar, you know, we score like chopped in Edhurst and Shin, you know, Moss Furdick, of course, she and Leroy Jarash, we she Jeshella. Big lower rubber gent and Shin ag Robin on Connor and Orshin, who near Wanga Vrishi, she's and Lena, who she can tell of Dog Shin Leroy Brescia Risha, you know, Clack the Intok and Shin the Ain Imror, Ak Ruth Campbell, a Glora Good G Fan and Shin. Oh, Buttonelli, quick all the way, Sheena Mark, Tidach, a Tucky, a Quiva Malloy, a Gohuiga Lines, Deshella, Buttonelli, Quiga Olla, and Yikisha that's Risha, Tagaman, a Gumper and Hyanshin, Tidach Hug Vader, Macho Lena, Quiga Olla. Gramach reached the Katie Whelan, Machadro and Glee and Shachun Stadish and Stacey Flood. Got a count shot Sasnag as well. Beder Gakadun, Count Zernach had Kalach and Bautasha, Istinchin, Vicky Elms, Kilnan Halsagunia, Crohi Reached Stacey Flood. Ach Eamon, as Shinar Father Siachtoin, that Dawatuch and Sajina Mach, I guess Nifager, Lanak Cliff Immersion, you know, Kyla Gakshina, Makadaga, Gahara, you know, Nalti and Shin Go or. She the cousins come off, 4 sheet and kick Erica, queer sheet con Aaron and Tivline, Agson Shin Kyle sheet and Sheena Mac, Ni Fager Dultridge, Clifford Marshaw, Torch and Shelva Rash, Dan Nalini, Aqua Fecka Major Ishe, Love Shall Harbar, Jen Scott, Nalini, and Leroy Dul Trasna Tridge. Aoife Dalton and Shin Stacey Flood. Ma fecka Major Risha, just an arm a quern Stacey Flood on pass a mock. Tashi ag Tarrant and Vrasser Asus, Unas Gamai just Rihis Jack ag on Cleani, Vicky Elms Kinlin on Orshaw, agus a reach scoring than a line in show. Margin, in Conscience, and the Irach and Bautasha, Emi Trasna Hul, Away. Ellie O'Sullivan section Martin Doigan odds agus Cha Udig Kugaline agus Mar Dortmund and that club points of bonus went to Mach Kintoch Shin odds Glyphic Canish Gunya Hugamoon is Dodge Dexcom and Tapton Chakata agus La Raud to get off Nomad Corsi Brano Gomarob Egan Trosha and Concha and Tom Buttons and take Sarah Delaney and Concha Lucky and Keenega a Hanhain Ochnum at Katsa Amon Tasha Siller, Kugaline, Tasha the Garen Lero China Woga Machadrone Cleon, Agus Stacey Flood, Agus Robin O'Connor, then the Domash to Gadicha. Yeah, Tazaku, you know, Bidger cap sheet, go row an Annalise Janta, go show Archer Roshi the Giros Jacker. Aka Horace and Kid Genomid and Shaw, Ta Isaku and Ish, you know, by Mijanon, Brisha 3, Trasna and Chin, Clackton Chin the Ain, Imrakai to the Carpa Casa, Greher and Leroy, Axan Kid Ardan and Shada and Alti, Kadavai, McElroy, Agus and Fern and Ani end of a show.
Rachún Richard McElroy balancing the command tapping Chakaitsa to see. We give her here go pocket of the sheer the minute out Gamadi stick Siobhan Sheeran chin. Moya Hill Johnny Farnish why Huga all the way flag got go better da Uchin with the Amshia a Huga line. Ramu Madden to Claire Bowles and Jim Cousins why Huga line. Fiona Chush O'Sullivan and Van Olatayake. Van Old Belvedere. Moya Hill Edish the Gumper Gama. Or dan het man trying to shake Kuga alla. Gumper Gamanchin ta Maeve Clenaghan and Proper. On the Hukali Gamaleshkel and Machin Siobhan Sheeran and the Foggle Counchin Moya Hill. Then we madden to Egatagaman agus Linda Juang. He's far on Alti a Gumper Erlina and Grandma Orish and Chin Faker who touched the gig fall in the mid of Shin Keen and Tamerfad. Sophie Barish a Gumper in Counchin. Van Raytod Kikadike. Toki Gishkippy will she the Stincha will a new damn she a ta. Sorrow Toki Gishkippy shed. There's a Binny Moya Hill and Van a Hoshdach. On Bautish in a Hogan Counchin a go Gishkippy a fraggart on Counchin. Olivia McKinley better than Van Oak. Olivia McKinley Faker she's just a cliche and Chin. Shashi Susarish. Hogshen Leroy, Hogshen Gatapi. A few Rivishin, you know, Vina Nalti, Shin Tilcha Aku, Vish, the Dulcum Keen, you know, I'd fall in the maid or Gakur, Agus, you know, Nero Fragreg and Lena Cousins, the Laighin, Nora Vishi, the Gumper, Aaron Lena and Shin, Agus, the war Shin, Jera kept the Laighin Grow, Gwyd Jaku, Vishi, the Glear and Leroy, an Clishta, Olivia McKinley, Coneshin, a Togal Gatapi, Agus, Nalti score a Rasharenos. Shin score a rash, agus Marshin, Doya Gakuig, agus the Dish, Egg Ella Durkin. Brenna Imins Craobh Rugbaí, the Shikari Cove Dunai, Honig Monty Eagle for Canish and AIL and Conscion Baltic at Harnishing Conscion and Machley, Agus there for real Marshin, following the score. Doya Gakuig, of over Kuiga line, Agus Ainu Madzea Kaitsach, Madder Tuim and Shin Fragrama, Drohus, and Kuigala. Yeah, Shin Fragrama, Agus, you know, Kaffer Raw, you know, on Cade Ord on a 4-sheet Limish there in the line. Vishi den an and Shelv, Crenal, Immersheet, Goma, go tactical, Agus, you know, 4-sheet on score like Jera, Agus, Kaffer Raw, Tashi, Rash the Cliff, Agus, you know, on the line, Badger, Thresh score, go score, Bugga, all lock, you know, Kahishi divide on Cousins fashion. Marshin, Olivia McKinley. Shin Wa more to shoot Tosugan Kate where Wushi Kate Happing like Kuga Ola and Tachtan Chakaita and Honey Shistach on Mincha and in the Dara Cliff. So my grand Viren and Free Ochland Zegna Hayden. Button and Chino Ella Durkin V on Vichy Shasavish is a Limish their Fiddle Mater Akvi on Cliche Fa and Tivamo Agus Tarring and Nalty and Lakuli McElroy and Leroy Jarash Ella Durkin Agus and kick. She Praba all and Chin Nugs Knee for she. Shin Ordan Ellen shot. And Rachel the Kinston shot, let Aoife Dalton. Under the full and Sean Uradagan. Sarah Delaney, Captain Ishte. He's on Cada Harlan Shin or Hogue. Then the Laighin and Sheena Maka Tapi no Rodegan Bejarnar Naroshe Inchanaku Garoshe Dolarash Agus Cora John Rachel Agus Aoife Dalton for Shin. Shin Corlish Cora. There's Sive McGrath Shin. Number Bandakunning all. Number international team. Hina gets into Joe Yang and Verta the national to Irish Kalen Trun shots into Gaman Shin. A quick line Aaron King Irish the Galamaka draw. Nakul. Into the ground Lero China Canal she's a back row the Gumper Irish Gama Sarah Delaney. Katie Whelan. Into Joe Yang and Chin. Clemu Madden to Ursha.
Machar Shahun, Aoife Dalton, Ishmael Connor, Sean Vicky Ellens, Kinlan, Takish Dachon, Gleon Ella, Machig Robin O'Connor, and Daru, Damshig Robin O'Connor, Agus Hanahan, Agus Gana Hiranum, my dear Katsa, Hiriking Oud, Fecky and Unshaw at East. I can see King Oud at Amshia, Quigaline, Amshia, again, Vert Cleoni, Robin O'Connor, Damshin Kekan, Hish Numa, Dimmer, Tashi Hish Kan, Ella Amshunish, Achlava into Harish Damon, Egg Dalton, Agus Egg Flood, Agus Kinlan, it's Yachtash Dachon, Gleon Ella. Yeah, Dalton and agus Stacey Flood and Urshin hold Lena Bregach agus cur on Dalton and pass a mock and cool thief here the Flood agus Shinna Oscar and Barna agus Lena Hintuck o Elms Kinlan fresh Nick Chactor Trasno and Cleon Ella agus Harry Shulish Jack and Shinna Robin O'Connor. Marshin, Robin. Don't maybe Marlon Hooley and I go Gamon transition shot. Kinchin Balsagama East O'Sullivan Sexton agus Peligan C. Uchin, Flonny Eke, Marshin Lideg, Coogan shot. Agus Cuigaline Nushkuch Udawan gun point to bonushin, Ma Aiden Robe, Dream O'Chunyal on Shach like Kinta. A good Coolia, it's in the rack because he shot. Yeah, agus Ahru Steel like Tastal on Alti, agus the cousins fresh and Tashid. An gar con ruck agus ag fágáil na clíhan ina éonar an sin agus tá sé feici agin cúplóir an isis tá birchnú trúr ag rihanna an clíhan an tamar fad so cai siad just trasnú písa níos mú na tosaí a tarrant amach ón clise onas go mbeidh siad an lína go mbeidh siad an lína níos fada trasna acu. An shot east and shot. Early fágáil Ceann sin ag eile Durcan sin kickní sá an balt sin pleidir an céad ceann chuis ag díreach amach ach zaide le an spiotta fi an tam sin agus an nína amsú. Fuair sí an féir an uair sin chuir sí súla sús agus tháinig sí go raibh spás an nach raibh aon na Laighin an agus mar lútú prabínta cara an lína an sin ach cosan se agus beidir Caibhlinn se caiisi dul súsa sína amach an seo chun brú a chuir na Laighin agus rud aáil ón kick sin inis. Mar sin Sarah Delaney len Ceann seo chuir isteach. Beidir gin ar na scáil an sin go ceart ag go cúigach ní ha. Chlár scóir an seo is stáid a fadé ar an níd ag go cúig sinna go zíireach. Tá an agus an trí cin go ús amsia ag cúig go Laighin an Ceann sin an ar an réitir sásta imisteach calm. Mar sin bei an clibert ag cúige alla. An dáir an tá feiban acu blis sin sína amach cés mús cin Ceann a damse Éiread King ar ballbag go cúige Laighin. Sin an rud agus mar is an Jack Rock ná go tacticúil tá tú ag chuir an kick sin síos onas an sealbháil rás agus eibrí sé an altaí an sin mar chuirann siad a dóhan brú ar an bhrasara beidir go bhí siad an sealbhrás agus imirs clachtas na cúla inis. Se an bhar salár an túr salár an sin ag sinad Ella Durcan Siobhan Sheeran ag slíú Erwin a Babhta lech an Ceann sin lechar chun cín ar a tala bhí Siobhan Sheeran a bhín sin agus bei chuigála na holtaí be sé dímach eile sin i rís batún a lábh sealach cínta mai dúirt éman beidir go bín cleachtaí tócaí gon fart tréáil lech an Babhta sin agus ag Babhta na passaní iste as lár. Simú nisca díanas chuig go Laighin. agus leis an scór an cuiatá sé tar éis dal beidir go ráid bei siad de géirí dal ráise limiste an altaí ach an feiban sin an altaí an immer sleachta sin caiisi dul tríd na se imirthe sin trehamháin imirthe agus caiilse níróid dul an talamh ní cuirinse sin éon brú ar an bhrasara. Í chur broid leis an seo Stacey Flood leis an gitáig. Gabin Ceann seo sti bhfuil si happy tí an lína 52 méidir. Tá mar cheappa go bhfuil. sé le chuig go Laighin bheits kick sár kick agus má fecha méidir ríise bhí sé beag nach fédó go fédó agus ní rud le fáile sin ach kick th bhar an sin an Jackar ag an lán cúlaí an sin níomh Marley an méid fér sin spás sin a lína ach freisin Stacey Flood ag dul ar an taobh cuic an sin haring sí suas an clíhan agus an sin oscail sé sin an spás gan an kick. Rísní bhhain chuig go Laighin úsáid as amálach gonse de drona cúlaí agus Eve Higgins a gumpar an Ceann sin trachúna Aaron King an captain internanáisiúnta machar ríist Linda Juliang an dá prap an sin chuomh Malaí gumpar Ard an mar ríist an seo ag chuig go Laighin Ceann sin amach a dro
Cathy Baker, Gary Juanasos, Robin O'Connor's in the Gama. You're on Trinity to Katie Whelan. Bob Dasway, Captain Sarah Delaney. Whelan released. Marketing Long Foley, Stacey Flood. And it's up here, Ekalach Gadisha, Sigate Nino Madeg, no Clifford East, Dax Lord, the Bishop and Keen, Chinchini, Ruth Campbell, Macher East, Eve Higgins, Old Sassna, Tiva Munchin, Aoife Dalton again pass up at the map. Níléisiid in Canchin again, Keen to East, Ulaidh, the College Ronnie Gleon, agus a bug and Lira Trinotiv Gativ. Shami Hishkin Chinda, Idir and Birchachku. Dalton ag dul trasna bhí sé géiríonn an clíán an altaí a harann agus ceap go rinne sé sin ach cinlí níor lei sé sin agus tháinig sios freisin recordís fannach ar an lína agus bhí an spás oscail sin ag Aoife Dalton G. Mar sin, feic mu bhfuil Maeve Clenahan. An Spruckham Shoon, John Conchani, agus Botún, agus Desha Ulaidh, Turkey, ag Cuiva Malai on the Babhta sin, agus Ardan Ella, ag Ulaidh, Cookie Sosa, Cathy Baker. Macher East, Union passes her down, Atlanta Sosa, Eve Higgins, Slasna Aoife Dalton. Risha Sharfa, the TF1, Botún, the Chinway, Huiga Alla, on Sheena Mach. And Sarah Delaney, the Gumper, the Ulaidh. The Tagaman. Ballad Delina Ficha Dogus on the posty. Gun programmada G shot Ruth Campbell go Ulaidh. Shot East. Lavish and Chinny Katie Whelan. Cousins Farrow the ulti and shock. The Ivruka tag na Laighin agoni. That's your Jackery the stopper. Even Malloy, Mackenzie Baker, Mach Chagadi, Robin O'Connor, will you guarantee you, damn shoe, Robin O'Connor, Gal Team Mo, Tashinton Tegagus, Bedra Wadro Ace Ganchin, Achan Lawson Chin, Robin O'Connor, Seeking the Ood, Hanek, Numa, the Gusif Katze, Achan Rudastavach, and points of bonus, Kintia, Ulaidh, Ma Aiden Lob, a fan of Keen to Glyphishon. Shag, Robin O'Connor, Risha, because the Lira Dalkan Katala, Fosca, lower upper, Lejanaveki, can. Dal hara imror féin ag dul istis a cúne an sin ach a rís na Laighin níor thu siad leathan ar dús bhí siad ag gumpar trís na tosaí ag hairins na imróir is siad níor fuair siad é an spás an sin tá siad an an dul leathan just tá gach skill acu agus an rud tábhachta go rís bhí siad an an dul trís na srehamar níor chail siad an líróid ag dul chun talamh níor chail siad an líróid sa clise tá bhí sé ag gcónaí ag teach siar agus ag deara ag oscailte an bearna de Robin O'Connor. Mar sin an deis ag Ellie O'Sullivan Sexton ach clanse maid ag Gleon í hadín ceanna séasca bailsa go maice i dtí sísteach. Tá sí takeísteach tic lóte ag Ellie O'Sullivan Sexton agus sin ar fád tíocht bhaid an chuige fichadósin bhfuil Stacey Flood agus cé go raide le chuige allan teleháilte se botún na níoshain sin amach agus dá na botún sinna crothú docracht ag chuige alla agus dúirt ardan chuige Ulaidh. Sin a rud is tócha go maiid siad a géirí é sin an fiosú ag letham nílas agam an maiid siad an é sin a sucr le sin a cathú rud ag an dhéanamh beidir an sína amach a garú síos trúr nó cahar a chuiris dehan ionas nach mai na Laighin an imóí go léir a chuiris deach agus nach mai an méid sin brú beidir cagadí an propa os cór an sin amach na rud ag mar sin ach ní féidir gach ceann a chaile mar seo. Toici go hálann sin ag Níomh Marley golchan cín ach chun sí se le bhar líróid agus mar sin cicéad cigéilsaice. Sarah Delaney just hit she's near on takeíocht aige bhí si ar a grím agus Sarah Delaney an a lábha chuir agus an gcuide dhéanamh agus a rís seans ag na Laighin dul síos agus ardán a crothú an seo. Mar sin an cicéad go tóici ag Ella Durcan. Chuimí ar glór go Lochland agus ar an cóteala chuige allan seo hisisgóp 7 i ggéileann teachtain se caite agus Ficha sé géilte hannach agus cheirigh cín go úd agus gan carú gan chuilfa seo caite gan seo ceanse a ddíireach ach Laighin John Person cad go rudí leanach de raon seo agus tógáil an ceanse go mata Aoife Dalton a go chuige Ulaidh Machar ag Gleon a rís Dalton amach go dtí
O'Connor takisteach an Clí an amach ag Elms Kilnet. Gar goes ógan Tíb Lína. Aaron King. Released. John Durkin. Cúig all the Dunny sorti tos an skipin sin. I should have Cormac on the best in Nimmer star. Now come per conscience Irish Gama to Taharkian egg. Regan Casey and Trinka. Cúig Lion of conscience a lack of keen agus that bank clipper say cúig all. Agus murders to these fair on Alti and Shin, you know, and Lena Chuck Sus a Quirn Vrew earn the liney Olivia McKinley Captain Merdus a Chuck Sus on Lodger a Quirn the liney Sheer Lesh and Gramu Shin agus Egg Jera, you know, who are in Learage Conkeen agus Shin on Rod the Tatu Igiri let's on Cousin Shin a Quirn Vrew Shin ag an Vrasser and Tam ar Fad ag Fanach dar on Botun Shin Aganish nor atá an Shelver Ash Cahin Alti Quinal tá si de Caint an Shin Cai si did féin agrú tá Ceanarach de Tastal on McElroy agus Durkin tá Ober ag Tastal on Paca honest go mai si dan an Leroy Aquarsal ag dul tríd beidir trí nó Cerish ra immerha ag cuir an brú sin ar na liney. Mar sin an Clibbert fecimid cin agrú tá into Jacob an Claire Bowles an Patin mar bhí let bháchlifa in nuas. Into the Collins up into the daily and the North of Washington, but to Glunish and the Fuxi Suas, the Eastern Tacton Chakatse, going to Hugmoon, and needs a Kate Clifford, a Hall, a Shangartishan, and Conscion, and Garen Conscion, a Who Collar, could see the free row, Maeve McLennan, the free row, Chin Idley, Sheer, see if the Stach on Clehan. Lucy Thompson. When she come on, Leroy all the rash, I can find in Immers Clack to have a glitch. I got, you know, Tasha Creek, Ishmar, you know, the Nimrori on Maska Hagus, like she did eat Finn Agro Reach. Yeah, so the gold cheer and chin, Rinishel Gamagus and Kiction Pulse Hinkeen. And Niamh Marley, woo, Button Love on the Chinafi Nado, Shady, great out. Some Buntush that I Immert. Just talk about Buntush, Jack, yeah, the Lena. Cousins na line as an Immersha agus is talking on tá ag na Alti an Shin, you know, VR who an kick sin a Queris Jack mar bhí siad an mi agraha duration Clibbert Shin Acanish ag Dulgaji and Lena cai siad an Isacu cadatá siad a dhéanamh an sin amach an seo. Siobhan Sheeran a bhean atá kick Colin County agus gur broig le sin siad sarkick quite Siobhan Sheeran agus I think when Chin came for when you Ella Durkin and Kenya and County all go like Sheeran. So she get toy. It's like it that now the queer cougar captain is Jacksa Shashina Mac and Shaw. Shin says good of. And Chastach Tucky Gaman Chin. Into the Mike Fiona Chusho Sullivan and Babhta Shin agus Sun Chasha and Telev go Hug Allah. Fabric Castle and you go and Kera Uchini Gala. Come for Gama open Chin to Maeve McLennan. McElroy, Machadish Kadi, Sophie Barish, the Gumpel Gama, Olivia McKinley and Shin Freshen, Machadish Sean Baltray, Gela Durkin, Ella, Little Hot Eaton and Baltishan, and Glamwoods and Tara, a Tagaman, Linda Zhang is then Shin, going to pass, and Rebecca Beacom and Chin are goal on the Tiacht, Kelly Erwin, and Bob Shalma. Company conscious so side on the ground Baltishan. Here's Sullivan Chinadish, take McElroy. Durkin. Niamh Marley. Niamh Marley Law Holy. Graham O'Mad's into and Chin. Eggy for Daltoner. McElroy East. Toiki Rebecca Beacom. Fifi Vrew. Sheer attack who got all the goal and shot. Drop fast after the Gamai Durkin and conscience because those got a golden kick her Trasna. Toiki Gamai Vicky Elms Kilnan. An Oberelms Kinlan Neil Wong Gavreshi and Leroy, you know who she Conkeen agus Croishi and Kate Clishella love a match Grisha Reach love a match to sing an Amunchin and Clinder Drew Gang Munchin attack the Alma attack him in and this who got all the east and Corlas and Nimmert agus Kikade agus Deshellen Shaw Ega Kuga line of Niland Outfeet Custom Tori Chuiga Olin sin a brand new Wadney Smoofy stress no tan here take Chuiga line the Gumpra just to keep elegant fight. Yeah, and if we ask Kegarao, Dalti ag dul tríd an na Shra Immerha, Niro and Aquars all top here Craobh Nilas Agaman
nach ran takeíoch clacú beidir go raibh na Laighin an molú sios prísa ach ní raibh an líróid ag teachtar agus do bhhair sin i gcónaí bhí lína Cousins na Laighin agrathe agus in an teach sús ar an altaí agus mar luú tú ag dearad bhí siad ag dul siar leis agus ag dearad an líróid arás ag na Laighin agus ardán an seo tíomh mud a fihidó na altaí an seo. Mar sin an ratangan I gún de Kildara Sarah Delaney chuil go cúla lína ríist ag géir Aaron King an eáach scrádaí sa sin amach Sorry méor darnoid an captain international agus táir an joy chuig go Laighin ríist agus ag Casey Whelan Rug Srasna sé Baker amach ag Leon Elms Killinan chuig go Laighin ag Lana Chean seo amach ríist Aaron King Gremú Madden tan sinara ag Olivia ag Kinley agus Trafún Alma Attagament Mach Srasna ag Babhta sin Baker ríist amach a fada sin Cathy Baker agus Casey Shisoro ag chuig go Laighin an tam seo I bhd fan talúna agus cíntar an líróid sin a chuirsáil agus bud beag níos fearr chuig go alla. Se an líróid oscailte arís agus alla an gcuide dhéanamh Jeis acu dul sios an lína arís tá cúpla rudí feabhsa acu tú bhí an Sína amach níos fearr ach ní raibh an achcuirsáil sagba so sin an rud faoi rugby nóir feabhsan tú 5-1 you know bhí níos agad faoi tag an 5 eile sús tá Sína amach in ag tastáil ach tá imirt tapaí achcuirsáil tapaí ag tastáil chun dul tríide an Cousins na Laighin an seo. Feicim dúil Maeve McLennan Alberton Spruckham siúil go dtí cúla lín agus ríist an botún dint agus tuí ag Sarah Delaney a jingle chuig go Laighin gan sin bhil sin hin lecuch an cín íle de réitsáid se bháin sin ag Ruth Campbell go chuig go Laighin agus iad dunis tíiste an lína 10 méidir. Mach go dtí O'Sullivan Sexton a pasáil in ríist amach ag Aoife Dalton. Chuig go Laighin tan líortin am mó agus chuig go alla I tíochttasteach an sin agus I lecuch an cín ag chuig go Laighin agus Bhín botún lábhseáil an istún take le cuppa nóma den nos gan cínte nach méid sana governor an cóseala róhásta leis sin an ficéirice ag siobhan siaran agus ag chuig go alla. Níl siad có ceanachas a bhí siad ag túús na Laighin ach an uair sin ar dús ceap me go na altaí a géile kickéirice an chuí a léim siad isté ach is do go grad imróíón na Laighin ag caint leis an rééis an ag garán faoi ach an cean rih sin an just na rudí tacticúil ná altaí taréis an tricanóméid a bhí ag Maeve Clenahan mar thuálaí na Jackreachta sin amach nílas agam cé atá ag glí an sin amach na paca an sin ach a glíar an thuálaí an líróid a cach an cúil an sin amach níl sé sin ag tastáil ach an cean sin ag dul chun cín agus beidir sin níos fearna lína an líróid go dul amach an tíad líige. An sin an botúnta agus an Stacey Flood. Is ró hásta leis sin híanú a beidir nachneach seach an cín a chaibhrenna se seo. Agus gan eile trena sé chuig alla díirechtaí mo gan lína fiche 2 méidir. Ag fi siad fi brús I glibert zeide. Tá an líróid an amach níos slachthuiide an Babhta seo. An se thuáil sin níos áracha ach tá siad a bhil siar do brún sin agus sin sár obair ag ród ag paca a chuige a Laighin an sin agus cé go réile chuig gála thuáil níos fearr tháinig an brú an sin bhaine paca agus an chice éirice a búirteach agus buile go chuig gála gun gámisneach sa Clibbert ceanachta sin ó na Laighin agus ar dús ní rán thuáil sách má tháinig sé sios go dtí an dara líach nar thuair sé sios go dtí an Everach bhí an lethúlaí an sin Rachel McElroy a géirí an líróid a hairntisteach ag dearad tháinig an Clibbert siar ar sé freisin agus bhí contúirt ag baint le sin cé go láidir sa bhí na Laighin sa Clibbert an sin. Sin fi céir go tóí. An Sarah Delaney fá réidir contracht chuisteach.
Rachel Coonton sin ní Glenda Mellon. Spontan spot the Queens it. Cougar after Stasalina Cougar line. It's an 18 go gati tera agus tuki go hall and a Regan Case and chin go Cougar line. It's Shachuni the initial gun see it's still our podcast. Eve Higgins Mach Gumper Gamanchen ta Aoife Dalton. John Chog in Steve Coon Chog Shachon Van let's see you like a Robin O'Connor Gumper on Kianchin he court to tackle the stinchen a lar park Ellen killing in the tift staff wine Agli on the east Shugati a Tagaman from Tonchin Lakin Keen and Chinnick and Bottom Love Shala or the east stuff if east Tonic with the loss and Chinnick Robin O'Connor and this called the line at tift and Steve Coon and Baltishin a Gunsi Kianchin a Praba Stoki Gamad East agus tinta Harkian and Chin Aoife Dalton touchy force again with Aoife Dalton and cool like Eve Higgins had a goal in a horse also Eg Dalton agus ag Cougar line agus a Gumper East tá Ruth Campbell Shalom the there Katie Whelan the Gollantive Hall Elms Kilnan Dalton is stinchen East there back one amach agus Tracy Flood the Gumper and Kianchin got a mean if we could dominator in it. Craobh Rugbaí Sarah Delaney tuggle and pass Keishton Boutishin White Regan Casey Machar East Eve Higgins Hane Chinnagus Aaron King 5 cummer sides on Boutishin agus in Tel of Tucky Wobackup Aaron King capture Groshi tuggle Lena Brega we a lot of lyric chat okay Eve Higgins she got a pass over it Tachun Kianchin will cook all up to Kianchin all on the mach top Becky Beacon first and fast Gumper Gamanchen at East Sophie Barish Durkin Toki the Dorier Glia Erwin Remember Babhta on that note and Shin you know kind of Lero Chin all be Jesh Mahaku and Chin agus tá sagam gúil si thuirteach ag Gerran Céad Leach tá lámh seá le bhfad níos fearr tá sin níos éasca brethir an líróid an sin agus Giros Jackar an líróid an sin ná bheith ag cosint agus a níos cai si dul ais ag cosint na Laighin tríd na srehamar agus iad chuinál amach an seo. An sin in Clibbert ag Cougar Laighin agus ordainna lecu agus beganna cost 3 med fácinn seo ag deir an Céad Leach an seo is stáid afadéa i mé felliste agus simú gohfuil siad tar éis dul go dtíon lína cool le gach seilbh bhí acu ón Clibbert ar éanos agus go háirithe le Aaron King mar iver 8 an sin ná caafar a rá tá siad ag fáil an tara tá siad ag tar éis dul is Jack sa cúne ceithre uair so tá siad an na barna all an sin ach déirdigh siad an imirt a measca súspíos a freisin. Go háirí agus an dá Clibbert déirnach chunig muid an smacht a bhí Jacob agus iad a gáilchan cín be sé simú má déiréman ón gunneo sé de canseiste faoi chosa Aaron King ní chunne tá sé de gáilach drón na lína cool a ríis agus dáid Danta go Jacob Eve Higgins a gumparing Kianchin suas an gramú sin ard a réal na buntáis daimmar te an réitó se chun Stacey Flood a ríis gur brogla sé Kianchin isteach sa gúne Marley tíochtlas Ella Durkin a tíochtlas na tálainn sin frabbing Kianchin isteach a go racham a leis góirn cicéirice Ceapan gur gramú ard is sin a lár páirce agus bei de seile an seo ag Cougar Laighin simúla ríis chu sé tíre amach a drón ro cool chuir sé sin íntasart go háirí agus an forlahas a takeú sa Clibbert. Se go ceapan ar a Ulaidh tá náltaí a géirí é sin na lína tá siad ag dul go dtí an chlíán tá sé ar insin acu go bhfuil na Laighin a géirí an líróid a chuir trasna so mar uornú go mar téann siad go Aaron King mar téann siad a gumpar ón Clibbert mar seo Baisi an nimróid na coolí a haranse agus bí baisiad Har an lína leis an céad treimar eile. Anclist an sin ceapan Lucy Thompson go raibh siad sin an fannach go raibh an líróid Har an lína ach ar na dul gan seo. Ar na gumpar amach go fada le Katie Whelan agus Katie Whelan gáil tríd an gramú an bouta sin agus a géalú tíobhste agus an cúige úd amsí ag Cougar Laighin as an Clibbert Aaron King a Craobh díreach a toigáil an Kianchin wai cool an Clibbert
agus an ban in scóirí a chun déalach garman an sin imlín sa chud rugby. Seagus mar feice mé rí sé burt ag dul amach go dtí an clíán ag marcáil ar Stacey Flood agus O'Connor agus sin an rud a oscail an barna go Katie Whelan. Sin an rud atá ag na Laighin má líanann tú spás amháin tíomh má oscailíonn tú barna de Aaron King nó Katie Whelan agus léamh si sin go híntaach. Mar sin, Ellie O'Sullivan Sexton, sí cín go na húd slánaí a go dtí seice. Trícha híon pointe ar chláir na scór hana héna chuig go Laighin sin trícha trínis agus an ceann sin cicáilte go mar ríist ag Ellie O'Sullivan Sexton mar dúirt éman an sin chuig go alla seirigh go má a meas na gosantóirí agus an ceann sin chur amach ba. Mar tuáin eile an seo ag deire an chéad go leor obair le duna chuig alla meas na gosantóirí. Se agus is tócha an rud a feicimiid sa dara le beidir genómid de sin mar sin baisiad na Laighin. Ag géirí ahís an foran seo úsáid ag tuairtamdó le chéile ach iad a cosint inis le haid an céad clifa eile beidir na cluiche canna sin a bhaith acu an teachtain seo thugan. So, is tócha go feicimiid na imróirí an na binse bhí á úsáid, na imróirí tábhachtach, na bhí na imróirí tarseach, de go ná bhíon gortú beaga go leor imróirí agus iad ag immert tríd a caafar na imróirí sin a cosint sin is. Dó faoí lá mór na Babhtaí canna sin teach na seo thugan sa stáid Dexcom an eile. Choméid go bíad chuig go Laighin agus chuig go mún a bheits le chéile sa gluifi canis agus go méid chuig go alla tuairta ar na connachtaí gon 3 watt. Gáfar sin sa stáid Dexcom. Chun rí siad fao bhrú ríos don glibert agus a rí cíntar me go rain ceann sin agus pacha it fíocht fí an cuardachas a dhéanana le cuomh a Laighin sin ban chill a bhaintáin agus í tíocht tríd ar an tíomháil agus forlahas umlan ag chuig go Laighin san glibert sin. Agus caithí Claire Bowles beidir brethir an ceann sin Jackar ag McElroy an líróide a harann semach agus an clibir sig dul siar agus leis an am sús fóstána na Laighin ag immert beidir ag lorg scór eile agus tá sé le feiceáil an dearcha tá acu anis tréis beidir tús nach raibh siad sásta leis na Cluifi Idirchúige an seo so tá siad ag géirí feabhsa leis sin anis. Chun ceann seo a chuir isteach ag Sarah Delaney gáil ríist a fada an ceann sin roiard an sin Corrigan Casey agus tócaí ag chuige alla ach a ceann sin lecha chun cín agus ceapan go beidir go beidir an action dhearnach a deiceh mu an seo san géad le tan támcaiteach tan réiteir go líoncaid tá sé go sáil a ggóid an síne amach an sin agus i ceann sin lecha chun cín nó ag chuchan lecha chun cín sa gahaisteach waith chuig go Laighin an Babhta sin. Na cléanahin be ar seáil a gceart steach ag McKinley. Fós sé an oltaí an seo ag am difriú le an réiteir an seo cúpla nóid eile fáca agus de na oltaí rud ag an crothú an seo. Chun McElroy chuir ceann sin amach de cumpair an ceann sin fis se bhain siaran agus Fiona Chúis O'Sullivan. Saith McGrath East, Demo Madden Tara, Easton Chinny Hain agus Rebecca Beacom, McElroy, Fiona Chúis O'Sullivan, Durkin, Slashkin Das and Chin and Demo Yanarag Regan Casey. Siobhan Sheeran at East, an láid go dúach scifaí agus tróicí bháin sin ag Keith Higgins agus sin sarchasan te go bhain a lápáte sin é an action dhearnach agus mud a sun géad leach chuig go Laighin at East an chumpórteach go measta na gosan ag siad a cosint an sin éine. Se an cópórdach agus is tócha dag siad cúpla scóirtíh hirdó freisin ach so
ba siad ag teach amach ag críicnú an clifa seo ach lethú acu in iste sa clé ceannis freisin. Níl an dead fao sin mar sin na fórne tuairt faoin na siomraí festis chucinn go úd aimsí ag cúig go Laighin Robin O'Connor an luach go dtí seo slící necas an ceann duine ag Vicky Ellens Kinlan agus ag an lecholaí Tiberta Casey Whelan Olivia McKinley le úd go chuig go alla mar sin an scór ag le hama an seo sa stáid afadéa chuig go Laighin go mórchan cín lecha seachab sa Malta Canis chuig go Laighin at sicha tí chuig go alla a chuig. Baimid a leis gon dar le.
Mar sin muid faoi réad gan dáir le agus tús Craobh Ellen Durcan le cuasaí chuig Laighin go mórchan cín hééis an chéad le. Agus tá cinnte gur beidir gur a focail crua ag an príomhchóitealaí Murray Houston le cailíní chuig Ola ag le Hamad an Ruben Cruthers agus Grace Deffish agus Iar Imróid eile chumá le Cruthers go chud chuig Ola James Hume an cóiteala le Eden chuig Ola tuí go má an sin ag Niamh Marley. Oscar na Banrina, Stefan Larboil, Rebecca Beacom. Crunching Coltack up, Flapping Lee Tall, Shelley Butalash, Quick Line, Aaron King, Cunning Chanchin, Amach, Eve Higgins, Amach Dalton, at East, so the goal, Steve Hall, in the pocket. Cunning Chanchin, Gama. Is Farrington on all the Fanach there and Cleon just like Trasna, she's a Gris Seuss, agus like just a Leroy Del Trasna. Dan she'd grow a Leroy Jag and Cleon, agus in Chin, V Birch and Chin Conan Gramush and the end of O'Connor, agus like Jarrah Forshid on Thurlesh and Gridge and Chin. Yeah, O'Connor, a Boga in Talon Bouch and Hishing Gramu Veds and Ticket. Kikadik Ella Jog, Siobhan Sheeran, Gortu Bansikatina Imrodi. Chuig Line, a tíobh seán na páirce. Agus sin an rud a bheith sanna go bhaindar ag Giro Isteach ar nes ní bheith sé géirí go mbeidh éon imreoir gorta agus amach an seachtain seo caite go háir de glóir imreoirí tábhachtach san fearn sin le de gang, Aoife Dalton sa lár, Aaron King, Gertrude the Candin and Rory Shin Quirkshesh, Jack Gamore, like on Ferns or Baisha Gary, Bajor Genome, the Horse Stove, August the Couple Rory Harrington Park. Vicky Elms Kilnan. The Gumert Gamagadi, Shai Hint, Robin O'Connor, Queen of Maggie Boylan, August Emma Tilly, beyond the Clehan and Tacht and Chakaxa, with the Mid House, Maggie Boylan against Shuha Oud, Marshin. Love course Sosig Robin O'Connor agus Vicky Elms Killen and Trinona Shugs by Rona Zucker Ledzina Egg Sana Gobler and Tachtan Chahogan con Cliffy Canish. Rachel Rayla Dolarish agus Sharon con Lera Shaw Quir Shias and Lena Fiausi and China Mac ag Gerard and Cade Lahan Chin. Vi sé fallen shelf Garshi that Alina Shias go Kerem Roar no Cúig Imroy agus vi sin a wadní Sarah Noctov a reach dul Trína Shramera and Shelval got happy sin ag tastal con na Laighin of Rishi Shias. Siobhan Sharon le Shiggy Kerike, Tishtig and Lena Zemeder. As a name on the chin by Quigolasu La Fels Wine, Sheena Machan Shaw. John Purcell Garrett, Ben Fiona, Ishtis Sheena Machan, Nis Fior and Shaw Tucky Gama, Egg Fiona Trush O'Sullivan. Durkin, Stachel Arbuil. Company Chanchin Irish to us. Side McGrath. McElroy, Durkin and Conchin late and Shin Katie Whelan. Agus Desha Choi Cougar Line agus Katie Whelan Spont Sala. Kashi Gal Shees and Tivlina Katie Whelan who will a Che Wood and Shaw Egg Cougar Line will a Doro Wood Egg Katie Whelan talk as even on bottom and Shin Cougar Allah agus Ella Durkin again passion for the Machos Kin Plug and Katie Whelan. Ulaidh lei sin íana léite ag Whelan nach lena ceart thuirt go bhean in is cóirí críochna sí go má agus í gáil síos an sin fad na páirce agus i críochnú an úd an sin sáúd ag Katie Whelan. Se an Lewis a Katie Whelan an roir sin. Léim si amach as an lína agus ceapan gur ceap Ella Durkin go raibh sé imethe a casa Katie Whelan haar freisi ar an léróid. A cuimhin leat fós bhí trí nó ceithre imreoirí thart orthaí agus an Lewis a bhí eici chun iad go léir fágáil, agus an ris sin 60 méadar de mar sin a dhéanamh chun an lína agus is tóga ní le má rá bhealach a rás go náiltaí ní léon bhealach an isis agus an Jackar fuair mar seo mar lúna féicar seo an Lewis imreoirí thart orthaí ag an am seo an Lewis a bhí eici trasna sé an lína bhí imreoir a bháin arhain ag trasnú ag Jarrah ach dág sí gach imreoir eile leis an Lewis sin agus údínta go ó Whelan agus mar lumen sin tricha 5 nóméid Jackar ag na oltaí
Caishi just ruddy a crow do féin, immert le broad, chun a lá féin a chuir suas. Le an foreign féin agus le an furniture náisiúnta just taspántas éonra atá ag tastal le imráin altaí inis. Sin negative agus Rooney spirit the tastal up. So chun Tracy Floddy ríis go amach is ró an gan bhí gortaí ar ball be Gellams Killen isteach go Laura Buil. Níomh Marley leis an ramún sin go chuige alla. An fan bhfuil dá úd ag Katie Whelan. Stas na Conchon Babhta Sean Passion by Ruth Campbell a later agus an tugman sin ag Claire Bowles in Conchon a bhóchan a reis le Joshua Chanish ag chuig all a níl tan Conchon leitlich an cín agus an Baltún Lábhseála is sin a ríis tééis an Passion a bheith later ag Claire Bowles why Ruth Campbell chun an deis a chuirta a Craobh ach ní raide le chuig all a las a bhainte sin. Le bhínta go ríis Sagam a balls nu hill bhíán ag dul tríd ag le bhínta chun bhreithir an líróid agus a ríis just ní rá an Lewis Eki chun iad a fágáil chun san cuí a rinne Katie Whelan ach a ríis a chuir sin an rud a bhí meid a caint faoi broad agus mass a chuir a rais san foreign a ríis an seo agus cai siad leanach de gimmert éon deis a bhain siad cai siad leanach mar sin ní dólan go mbeidh siad an tara ahrú an isis ach fós beidh siad an brú a chuir ar na Laighin an seo. Aaron King a pick agus a gumpar a díist. Mú maidin an sin ara. Sin tá Lia Erwin go chuige alla rinne gramú sin. Sin O'Sullivan Sexton. Tuairt fin Mróig. Go má hí san sin a díist. Michaela Durkin. Durkin a gumpar. Ardan an Chana Sheikh chuige alla. Sér haint siad a díist. Claire Bowles. McElroy. Níomh Marley takeí Steach Salína an bháin chúlaí. Nó i héile gumpar go chuige alla. McElroy ríist. Ella Durkin a bhil tíiste. Tí Ruth Campbell. Chun Siobhan Sheeran a chu bróig leis an cánseo díreach trí sa lár. Is like O'Sullivan Sexton Kelton Conchon gáil tíiste. Ní legan síí tugann si fin Mróig kick sin cinál scuilte agus póta leis ag Claire Bowles an captain go chuige alla an seo inis tá réiteir go mar réal na buntáiste agus an Conchon a gáil séir agus bei in kickéirice chuige aon asannimartan na Babhta sin nach O'Sullivan Sexton an kick sin cinál scuilte an Babhta sin. An scuilte beidir nach raibh sé géirí an prab kick an lína agus le bhí an fern go léir os a cór an uair sin so ní ra éon áis le dul nóair a chuir sí an kick sin is díreachas teach a lámh an áiltaí so bhí an fern go léir agus na Laighin ag garán faoin is nóair feicimid iad sa cúne an seo tá sé le garán faoin cinenne agus an cuid tá sé de gimmert faoi láthair agus sin bu a beag den áiltaí má tá siad in an brú sin a chuir ar na Laighin cúpla scór a háil ag a feicimid cúpla le cracks ag immert na Laighin agus cúpla barna ag oscailt sin an rud atá siad a géirí an éis sa dar le. Well tá an man Jacob ag sa feicimid Siobhan Sheeran a chunig kickisteach sa gúne. Tá Rachel John Purcell an sin a caint leis an Rachel Cúnta sin a Morgan McCartney. Tá Rachel an sin a Mínú Chásca Sarah Delaney. Sin deis tucaí aige, rá tucaí aige gair an chuig Laighin a deis tucaí aige Craobh. Cás a bhíniú gon chuid eile gon ar an sin nach deis fáin Chana sé chuige alla an úd sin wai. Katie Whelan a daggart. Agus feicimid cad é cin cuí a chuir tús leis an líróide leis an immert a ríis an seo go leor caint a é an cinenne de bhhar sin go leor caint dinta go réiteid le Sarah McCartney an Sarah Delaney go le scéil agus le Claire Bowles ach deisiteag Siobhan Sheeran Siobhan sin agus deisiteag chuigáil a achan sin amach sin ála gart ru de Chinar begin the ring Babhta an tróna seo Darren Conchon chuigáil go scipaí tuchtaisteach Fiona O'Sullivan a ríist an Conchon Catarrá agus tucaí Sophie Barr ag
Cuimh me Laighin sin go chuige Laighin agus an deise chuige Laighin a go línta glána bór chuir leis an gáil sin chuníiste i chuigála. Ran tóca le cuimh me Laighin se just an obertá déanta eici sa clifa ar fad ní dul chun cín sin an altaí. Tríd an clifa ar fad, tá si gcónaí ré leis an líróid sin i dul thar an sína amach. Tá sé gompar go mála leis an líróid agus tá sé lár an láideach sa cliise sa clibert an sin í féin agus dúteang an sin an láideach sa clibert agus sin an rud an obair nachhfuil feice go minic atá ag tuairt an ardán den lína cúil anseo na Laighin. An tal faoi agus bhfuil eile an sin amach sin na crothúteachtaí go chuige alla nuair a bhí te se go péiniste sa gúine agus an istead faoi bhrú. Agus an clibert ag chuige Laighin agus an deise Katie Whelan an fáin seo chuir isteach. Katie bhfuil gád am siad agus dálan scéil an tríú imimeoir drifriúil tá úsáidí ag Sabbath Commander mar le chuig cliberte Jane Gaffney céadú agus Alex Connor an tachtan seáte agus an is Katie Whelan sin go má má chuir líon. Tá an Connor a gompar an sin. Chunéad le sin imimeoir líon be rádochar le duna ag Sabbath Commander an tachtan seáte chuig alla duna go má sin tíocht tríd on the ruck and the Babhta sin. Lucy Thompson an sin ag teachtasteach an clíán le frith rucáil an sin agus ceap na Laighin go raibh an líróid glan acu nírácha a chuir amach go dtí le cúlaí ach bhí sin difriú le Lucy Thompson an sin agus sin an rud a bhí mé a rá actra éonrach atá ag tastal ní féidir an tora ahrú ach fós tá bród agat san cuí éimríonn tú féin agus sin déanta an sin ó Lucy Thompson. Má i héile toig gal chean sin agus an gréimú den tora agus í san éir an Babhta sin agus chuig go Laighin chalíseach agus níos bheice mu carta an réite ag tíocht trasna a Aaron King. Bei si denúmed an mosca an feicach chuig an númed caite mar sin ní bheith foca a fion númed ex-mud Aaron King leis bhíráach go chuige Laighin ar ballbeg nó a bhí se san nimmerteach san Thompson Aaron King ag gimmerte nimróir mai hill san air. Tócha sin an córa a bhí ag an réiteir le Sarah Delaney an uair sin agus is tócha gur a rá go raibh carta ag teach má lenin sin mar sin le Aaron King sin imróir an tábhacht go chuirán páir agus feicimiid an seo an maine na ultaí an buntáiste ála sin feicear an chuí tá si dulsa sin amach a géirí an trúir a géirí siúlasteach an tamar fad ionas nach main na Laighin an léamh cétá dul suas uaireanta an réiteir an molar síos písa agus feicimiid an mai siad craon leis an cáinte. Cúniad ag do gáilisteach sin Fiona Trúshail Sullivan tugal chean sin sé do gáilis rán máil an Babhta seo chuoine níos chuige Laighin tíb le 40 níos mé chuige olan an buntáiste bhainte sin má éman Carlton is mór Aaron King go éidir na bit ag level ag an náisiúnta na bacla ag level Idirchúige se níos fearr compar chean sin sósa sin tá chuige alla agus eile Durcan mach ríis go fada le mai hill Brandon Cali sa sin amach siar a haintse go ríist Sophie Barris a compar Johnson bhfuil chun cín a ríist agus ní an chéadhfuil an trúna seo botún lábhse le eile ag chuige alla nuair a bhí siad a glóiseach chun cín an Babhta sin agus tá na botún sin náidíide amarú an trúna séim. Má tá rud amháin le feabhsa ag Houston sin leis an foireann ná just a smacht a bheith acu ag leis an líróid agus iad ag dul isteach sa gramú agus ag dul chun talamh mar cuireann sé an obair má go léir a mú má chéan tú chun talamh agus cailann tú an líróid a rís uaireanta thugnaid iad ag iompar leis na tosaí thugnaid immers clachtó an na cúlaí an sin a rís níl siad a 5 méadar an lína agus ag dul chun talamh ag cuir an líróid chun cín. Tá sagam go bhfuil an gramthóir ag cuiras Jack ag géirí lámh agus an líróid a hairint a caafar smacht a bheith ar an líróid. Cúpla hrúnis ag na Laighin sin. Mar sin, Rintáí iste fecin mutin sin Christy Hill iste an chuige alla agus a bhí mai hill an bhean bhfuil fáid fácaíice. Dtíiste ag chuige Laighin iad tain. Se chun an dúchan cín an seaachna go nach seachtar istin sin agus an clibert sin casta hímpel agus an réitear go chas gur an dá ar na casan sin mar sin bei an cliberte a thugáil in nachhuiid.
Cúna bheice mu duine gona cúlaí a tíochttasteach sa glibbert seo an nóir seo nó tá cúig go Laighin sásta. Immert le seachtar an sin is sa glibbert sin. Mai hill an fáic go Rebecca Beacom an sin gúnaí agus Claire Bowles in contract amach tóí Casey Whelan í fihrún sin ag McElroy ach go maice siar go fad le Stacey Flood a cain chitóid le gan sin fáil siar sin go máta Ella Durkin can sin bolsa sin sin an scuilsa sin deisian seo ag Eve Higgins Stach and agus tíochttasteach an Gleon agus duine Harcían a ríis tá Katie Whelan fósa gimach Seeking go úd ag Robin O'Connor agus inisúil Seeking go úd a ríis ag den eile go imróí chuig go Laighin tá go dibhann Katie Whelan an sin agus an chiice bhí scuilsa thug sé sinna deisice iste a lápáirce bhí cosint chuig ála mí agraí istin sin agus daidir le an bearna amsú agus nó farsaí an spás léidir si chud lo sé ríist. Se agus kick an scuilte ón altaí agus ní féidir é sin a dhéanamh leis na cúlaí atá si de gimmert an an seo. Katie Whelan ní rá an dara ceistigh testal waithí úsáid si a cosa úsáid tháinig si bearna agus mar a tháinig muid an uair ribh seo just an luas atá ag nuair atá si an andal tríd tá si dochreide agus tá si ag críicnú amach an dara leithí féin an seo dan na Laighin an láidreacht a ríis an sin an kick sin ó Stacey Flood cé go rá siad faoi bhrú sa clibbert hí is acu má bhuaionmuid an líróid amach an seo de Stacey Flood hí si an kick sin líróid chuir síos 60 méadar nó mar sin agus buntáist mór é sin or a bhí siad faoi bhrú agus croithí sé an úd in ar éire de Katie Whelan ag deara. Mar sin Seeking úd ag Katie Whelan Seeking freisin ag Robin O'Connor. Ceannig Vicky Elms Kilnan. Kins na mé Murray Houston ó hásta leis an gosint an sin golóir gan na húdsin an trúna seo seligach go maith. Tuile ionadaí tíoch compáirce ag go trá seo. Anseo ar siar an sin tóicí. Flood a ríist. Leis a gitóig. Anseo can ísle agus tilta go maith ag Ella Durkin. Anseo Durkin bocí maith an sin agus rís botún láb seo le chuig go ála agus das an immert an Babhta sin an ceann sin a ghilchan cín pe sósa Rachel McElroy sí as an immert mar sin cicéirice ag chuige eile ag chuig go Laighin agus botún eile ag chuig ála. Yeah, is okay. If I turn look the corner McElroy, an Leroy's just like Chuck Seuss and a lover and our era ag bhrethar a ríis an aspa crinnis a lámh seo agus é skillan an oltaí ag cuireas Jack Amór ní rá dóhann brú an sin chun an Leroy sin a cuir chun cín so caithfidh go sin an bhrethar an ceann sin agus an seilbh a cuineáil agus leanach ra gonsaí gach uair a déan siad é seo na botún bonás go seo tá siad ag dul arás ag cosint sin an fadhb agus sin an Jackar ó na oltaí dal tríd 8 nóméid mar sin ag fáil beidir gáú 3 sreimer iad féin agus an sin ag dul arás ag cosint an tamar fad. Mar sin Emma Jane Wilson is sin Sarah Delaney Emma Jane donna te dofor an sin Hannah Wilson a mín se freisin Bert Kildarach an chéchan imi ar strain sin ara agus leiciach an cíine chuig go ala dead an réitsáid. na Laighin a ríis agus leis ahrú sin chuir na oltaí an clibbert seo faoi bhrú an uair dearnach ní rá siad an líróide áilnú ach bhí ní rá sé gláán ag teacht arás ar a Laigh gur bois an sin an siad an bhil céanna dhéanamh seo. An fág fácií ag Katie Whelan. John se le chuisteach Gaelic Conarach ag brún sin róiscipa agus mar sin cicéiricha brunta chuig go ala. Sin an rud le ahrú teacht agus an binse ag teachtasteach ó na Laighin baith siad níos chorúm ní ahrú sé an tar ag deara ach baith siad níos chorúm ach caiine sin a bheith gin sin na oltaí agus beidir cúpla nóméid
a bua taréis a chéile sin an rud bheith smíine bheith ceap go méo ag caint faoi gá nóméid dé go bhí siad ag obair leis an tarmar fad. Ní ag smíine bhar an lehanú an clifa ar fad. So sin an rud atá bheith ar in sin noltaí an seo. Beidir jet nóméid a grúptáil an seo. Sinna grééis sa meisí takeí seach sin go chuige ala an prapa. Bá mórta sé géad clifa ag go chuige ala an trúna seo. Agus sin sa rótasa. Feice mu sin Una dí a úsáid ag chuin cóid sealaí, tá mé clifa mór amach rih an dá an ríist an teachtain seo hagan. Agus feice méid le, ní bheith fiú nóméid fáca nóair atá ar an céing le teachtar ais, beidir nach tuci sé ais beidir go chuir siad anna deisteach an áit. Chuní a cosan sláin an clifa sin an teachtar seo. Tá sé Jackar clifi mar seo émar gach seachtainna i chéile an physicúil, tá sé ag taistil ag dul go corcaí ag dul go béal feirste agus a lehead. So tá sé an tábhacht ag éon am a táún an beidir sos beag go thuirsta imreoir go háir nuair bhí siad ag immer tríd gartú agus a lehead. Ní an tát fao sin agus go háid freisinstoi agus chuige mún amach rúmpa an teachtain seo hagan. En go clise le scór points sa géad Babhta caiicí seochain ís ar fáid Virgin Media. Tá sé sin chuir ina cheart sa má gluficána sin gáile an teachtain seo hagan. Seochúna Rachel McElroy as freasna Abby Miles. Sacu seach ar fáirt na himra. Ben bhile átrim a gon dynamí gan na imins leis a garí chuibh. A hosan teachtain seo caiití hí sa gorca a si sacu seach eile durcan bocaí amach sa línas bhí Craobh McElroy ríist Abby Miles. Agus sinní se bhain siar in a gumpar an sin. Chun an bheanú sinní grééis sa meisí. Canú má dinta ag chuig Laighin Abby Miles a ríis chu bróid leis a gceann seo seach eis na gostantaríteach trasna tá Stacey Flood. Flood a gumpar an ceann seo amach. Ní bheirt sí bróid chuir leis ceann sin. Chuig Laighin in an ceann seo bhain amach tá sé sin dinta up. Dremel mór dinta sin ag Maeve McClenaghan. Beidir an cinna ceart ag noltaí ag dul go dtí an cúne an sin nach bhí Stacey Flood an compórdaach siar an sin. Ní bháin ag bhreithir an líróid ach teacht amach 5 méidir na mar sin agus cruthú an ard don paca. Seachún eile Durcan tá go le pass Abby Miles an ceann sin lebhlocáilte buta leis ag chuig Laighin agus bróid chuir leis ceann sin cechi brepa an ceann seo bhil sí lechaí chun cín. No, tá ag chuig Laighin is éad an réitáid ach tá brepach sí sin i ceart an Babhta sin go Robin O'Connor déach triblad a bhain go chuig ala. Dés ag Robin O'Connor gohfuil an Lewis Eki mar chuann sin an líróid sin tíomhthír don noltaí an uair sin ceap mé bhí an líróid ró tú san air ceap mé go cóir an líróid chuir síos an park ag taspáint an Lewis sin. Glór an na dtí teachta seachanis ní Kate Jordan. Níomh Murphy í héanaiste a dtí an chuig Laighin. Cathy Baker agus Aoife Dalton a fág an na páirce. Mar luair méidir sin tháinig méid an tionachar a bhí ag Aoife Dalton ag tús an clifa a chuí a bhrisí an lína an sin nach níomháin sin go leor obair déanta ag cosint agus a lehead agus ag agraí an lína cúil an sin antaithí ag Aoife Dalton agus sin cean sin imreoirí táú a géirí a cosint sin is a cuineáil sláán ionas go mbeidh siad ré an seachta teoga. Feice mu Darren King takeí leis chun páirce mar sin chuig Laighin leis a cúgur déag. Is nómad caiite amos gan fecach. Is mú cén sechar a bheith go seána sé glibir seo. Chuig Laighin á. Túrá gaisiide an ceann seo chuig an nachhuiid. Laighin ag dul ró lua an sin agus an réitir ag tuairt deisúháin eile dómh.
Náisiiste tuairtí chuomh Ulaidh. Linda Ryan agus Saib McGrath fós ar a tíomh Hallgan Clibbert. Chun chuige Laighin sin brochen cín tá sellh búteach tíochttasteach an sin an can sin lecha chu cín an brúchar ar Alex Connor an sin. Beidir an tála chuige alla go raibh lopin Clibbert a áil ar eis. Chanig mu rístan sin an brún bhaid chuige Laighin agus iad ar eis ed chuigear déag a tíocht tríd an Clibbert an Babhta sin. Agus bhí an táid na Laighin úr sin Nicky Gibson, bhí os cór Alex Connor chuir Connor an líróid chun cín agus an sin fioc Gibson sús an líróid bhí an tánar tháinig an réitear éis sin agus as an imirt a rís cos leis an ceann dearnach ach ag dearad an seilbhar asan seo ag na oltaí agus iad ag ruthún cé tre mar eile. Sin can se le chuirteach ag back to right. Can se an ró tosa ghilchan talúna Trying with some ash here and tíomh seo chip inside McGrath freshen ag an tíomh a bhíon réiteóid agus cicéad go bút ag chuige Laighin an forlábh sin tá acab san Clibbert crochu go leor decrochtaí agus feban na freisin tóna chuige alles a sin amach mar sin. Rudí bhééis siad ag áil cheart so le nimrá siad connacht an teachtain. Agus níl sé sin ró éasca ach an air tá siad an naid fearn agus pacha an láidir an sin an seo tháinig muid cuomh Ulaidh ag dul díreach an sin ní raibh sa matí an seasamh fód an sin castí a corpus de agus an bhrú ag an dátaíomh an sin ó Ulaidh agus dúgang tá sé an Jackar a géin fearn agus an táir nach feiceann siad é sin nach beidir uair na gcósa sé sin. Emma Jane Wilson isteach, Ruth Campbell a tógáil, Georgia Boyce isteach an chuige alla istí mar le cholí Clibberte in áit Rachel McElroy. Seo chun na máil a gimachta sin agus Sárimart ag chuige Laighin siad chud a máil sin a glúiseach tí fós a glúiseach den seo agus a ghailtí tan Chelvin sin Emma Jane Wilson ag go gar a gumpar tá sí rábhéidir amach an líne agus chuige alla an seo faoi Ruth tá Chelvin ís Aaron King a pica. Robin can shot on amach tan Chelvin sin ríist Ruth Campbell a pica agus a gumpar agus chuige Laighin iste agus úd eile fós an tochta úd aimsí ag chuige Laighin an seo an tróna seo agus sin sáúd agus bini Kate Jordan a bheith a daimse an ceann sin tíocht fí feicimiid an seo i ríiste pica agus a gumpar Ruth Campbell an sin a brúch an cín agus a díreach isteach fearchucht a go dó agus an úd aimsí ag Campbell a go chuige a Laighin agus an forlamh sin a takam sa bacha is pointed ríis déman leis an máil sin. Se ní lena faoi agus éon uair atá siad có gar an lína an sin Jem méidir chuig méidir is ceist am atá an agus ní bháin Ruth Campbell bhí si brethir an líróid ach féic ar an imreoir bhí háartarthaí bhí siad an agrathe imreoir ar a tíomh ar an gátíomh Emma Jane Wilson ar tíomh bháin ceapan agus iad chuir a meachan féin leis Ruth Campbell agus í ag trasnú an lína agus ní féidir lena náltaí é sin na stoppa. Seas go dó prínsa géalsa an teachtain seo caite chuige alla a chuige céad géalsa go panna hain. Agus mu fós cheanú me déagad a Laigh fácaí an seáin. Och cin gúd chuige Laighin be siad san ansásta sin obair tá dinta tróna a teagaman a tógáil an chiic sin wa Abby Miles. Alex Connor. Ramu Dinton sin ed Regan Casey. sé ddíireachí a chuineáil sús ach fósfhí sin an dul chun talamh agus amachchas limeistear na Laighin inis. The line of 1 2 said that's Kittoig Stacey Frederick chun Abby Miles a conscious queen ag Abby Miles a button an sin agus tá deisian seo ag go cúga a Laighin úd eile fós cara úd ag graban O'Connor agus a ríis tíreach chas dóid butúnar an eile Durcan chun úd chun deisiúir go Katie Whelan níos lothe an ceann sin anscuilte go dóhaid Abby Miles an Babhta sin ní éta tú deisianí mar sin a thuirt go Rabban O'Connor. Seagus nó feicimiid rí sé mar lu tú pass anscuilte bhí cúpla siúlasteach ag O'Connor Rabban O'Connor go dtí seo ach bhí arí obair le haigh ceann sin a ríis léamh ionach ón pass sin ó Abby Miles agus é cuspáin an lústáici ach seo an fhadhb san áit atá oltaí faoi láthair ag just a géirí éon rud i dhéanamh
chun teach de ráis sa clifa ach leis sin tá si de gimmert an scuilte agus de bhhair sin tháinig an pass scuilte bhí an pass tháinig an pass go Abbey Miles ar an talamh so leis sin tá an líne ag teach sús ní bhaid an spás agat rinne sí iarracht pass eile fada chuir lei sin agus léim Robin O'Connor an pass sin agus tá sé ag dul níos measa don oltaí faoi láthair. Ina job fí ceapan mééis se sásta ina héitir in eadach zeide fí ceanna cháú mai déag nó mar sin. Ellie O'Sullivan Sexton sin 8-9 seánna cicanna éirice ónna cicanna slánaíthe go muna scéal. Then take it to kick out her bar and Ellie O'Sullivan Sexton. So go bin Canan Seska goes Robin O'Connor while staff in the post state. We go line reached by two sides as a get touch and Stacey Flood. To the Mike Abbey Miles and Babhta shock eat Titty walks he left from Keen reached. And with Buttonella force shot father could brew a quick all conscious pulse Flood staff and Chin Prabashi Mach Chamina. With the Trin Abbey Miles níos sásta le féin agus ní chud an bhile anara. Agus féic ar carpna oltaí agus iad ag siúil siar agus ag dul ag cosan siaríis ag teach amach go limerick ar féin. 8 nóid an Jackar an seo. Uaireanta bhí siad de sa clifa, uaireanta bhí siad sús ar limerick ar na Laighin ag fáil scór ach ó 5 nó 5 nóid na mar sin. Ní rah an tar faoi ceist Craobh Beo agus an Jackar ag náiltaí immert leis an clifa mar seo nach bhfuil éon bhealach arás éon bhealach iste agus ag caihan tam ar fad ag cosint agus ag gramú na Laighin. Tílech nó sa teachtan se caite tá deisinaí tucha chuige olagób féin, ádan tucha acabó féin ach botún lábh seala gon cintear an sellh chuneal san glibert nasan sin amach agus ar sinna fád a chud brúar an a riide. Agus rudí beag dearfach a dhéanamh bhí 5 acu sa sin amach bhí siad an anéis sinna fiosú agus ar an park ach fós rudí eile aspa crinnes skillna sin rud tucha sé am é sinna fiosú na skillna tagann sé ón obair atá le déanamh ar na imreoirí óga an obair tá déanta sa club agus na skillna tá déanta an sin agus freisin just an smacht atá acu sa clise ag caiile numarcha líread sa clifa agus níl siad an na sreimar a chuir le chéile a rís kick scuilte chun teach amach ó limerick ar féin an seo ach oscailíonn sé sin an park don na Laighin. Man we can farm Babhta when sin amach ag chuige alla agus kleine hemming taile Rebecca Beacom chun duine go imreoirí chuige Laighin chun cín ar a leor an Babhta sin agus Stacey Flood ag kickáil mar sin ba kick éirice ag chuige alla agus sé Abbey Miles an ceanseach ar síos an líne tíiste an líne 52 méidir díreachtaí mo an líne 52. Agus cuireach scór do go bro the rash san clifa ein or is come an score nor creaking to gama fine to piece and winning agus being bro the rash agus being on look fake and ag fecin siad an go bhfuil na imreoirí ag immert conjera agus sin an rud tábhachtach don altaí an seo. Okay, maybe kleine Just it's look at shooting concentrating them up. Choose O'Sullivan and Shin agus concentrating Maya Hill. Alla golfing keen ach ní rúsa chud an nírad in Babhta sin is this emulsion is mar sin in Clibbert's egg chuige Laighin agus I ríist gan chuige alla gan the tapu in the deisinaí tá sé de chrathú go pein. Sean obair ó Ruth Campbell an sin ag teach 3 John Mall so hí na ultaí ag agrúí féin hí an líra acu near rinne Ruth Campbell iarachtaí bhrú in aine na ultaí bhí si fécinn ar an líróid an tamar fad bhí sin anna lábha chuir thar ag bhreithir an líróid agus an sin stopsí an líróid ag teach amach agus ag dul chun talamh agus do bhhar go rásaí ag teach ó máil an seilbhar eisig na Laighin an sin. Connor le chuisteach fecinn muid rótas ar fádanis ar ag chuige Laighin. Na Jane Wilson is de lár buil mar thuúcaí agus Duffer Hannah Wilson chumana chó plánaí takeísteach an sin is chuin tíbte. Alex Connor.
Can the Benin Collins TD could you shaffer the ever hiding late? This Aaron King a goal share with the conscience good. That Kieran Keane is dead on the right side. Martin, Kuga Allah Garabruch at Urban Shaw and Zeshek Kuga line of the Leans of Wana and right to Rock Go Lagoon Conscience and Keane. I guess Racham with the Dash good kick Eric Ellen because Nimmer Timmy Kinalin Tramley la couple no matter stylish na hunna the aim on being son correct in our course. Yeah, galore stopping agus you know Gahar nor Ahring cheat in the Paka, you know ni vin the Clipper Jagra ak an erd vin an Rachel the a yen of Kupla or ak you know as dog ganam shaw thought by no ulti sausta on Clog Usage agus on Tom McGimmerch. Biogna Beidir na Laighin freshen, but she'd Ray Dullawalya, Sausta Foil Railish and Jack the Jogan. Ak forced up by she the Glurg score Martha fall. Shahun and pass Kurmach Garen King, Machin, Fada, La Robin O'Connor, Shilling Van the Lusik. By aim on the Gamshu, Lech Nahimber, again a move Lech Nahimber if you can't, Nomad no Raw. King took a Robin O'Connor, baited the largest on the Wicht. As well can go to Kerkin it's 3 King freshen and Casey Reed and Norris Hawford Fecker Shahun Shalvin Trinick Alex Connor and Mach Egg Kuga line agus Wilson a gumpering conscience to us Sure East in that wood Pass Cormacati Stacey Flood all she's a Gleon and pass the here in Trinick Amy Learn took it from Taluna Nicky Gibson is stinching Garen Conscience on the Machachi lacking Keen egg Learn agus Glamwood and Thora Babhta I reached the line ag Tuspáin gach skill Craobh ag O'Connor ag an Clehan ag Quir an kick is níl one sin ag Tuspáin a loose ag Brethir an kick an sinní ag umper trís na tosaí an sinní ag dul lehan a reach Stacey's flood ag co-ibru leis an Clehan an sin agus just ag Tuspáin go bhfuil siad an gach imbre an páca úsáid gach skill úsáid agus níl an immertrich stoppu níl an líra ag dul cantalamh go Jerry well ag Jerry húis a cantalamh ach bhí si treis dul trí ceir sráimre gan amsin. Georgia Boyce chuirteach a rís fecin with an paca galchan cín sin go chuig go lein carbú chuig gála na haltaí duna go maith an ceansin a chud amach. Christy Hill sin í héana agus Rebecca Beacom siúgatí Abby Miles. It's Abby Miles amach an sin squanta go mar sinní far wa chuga all agus sé de side lobe go línsa á chlána on sin. Sin Emma Jane Wilson len Cansha a chaisteach. Bei go line der kirch no geladet, but come kins come should get in Zehu and Cha. Peter and Shaskado Pinter sin a chuid cúga mún ag chlána scór an seachtain seo caite a walla Wilson Ruth Campbell ag gagrú dín sin í gairíoch go live más dinta istín sin agus dinta go má ag go cúga alla an sellh bhuachan an as an sin amach Nicky Gibson Stacey Sloan Stacey Sloan a country shirt and Lira Taki Mach but it actually said Quiga line Mickey Gibson is the east Junction Mach Howard Aaron King the Z Ruth Campbell force again Connor Sharon Shaw her father Gibson at east two for Sobergenta egg Ruth Campbell is in Gago Rugbaí O'Sullivan Sexton could broad the Shigancha and Macha in Gleon the draw O'Connor at east of Prabin Kansha is Machan Chin because Fushiva Ella Durkin Kajacha and Kanshin Amach Martin Martin O'Heave Leich na Himera is stoi Eamon Galore Imlori so good agus Galora Kopjapan in Yansi Gorum. Sha stoken nach Roche ag Chacto Ferna Wad ag Jera ak Galore Imrory an sin jeta roundu Merlu to Robin O'Connor Katie Whelan Lena Oud a four-sheed Aoife Dalton Salor ach bhí Shingalir Craobh Ober an Paca Lehda Linda Dugang agus Cuiva Malai ach an Imror around him mar Laighin na Himmer and our Ruth Campbell
éon or a Kyle nolty sin amach bhí si a chur an bhrú bhí si inneal tíobhhéir de clibbert an na Laighin an sin ach fós ag beagnach go nachtú nóméid an seo ag obair ag ráta ebre uafása ag go bhfuil si ag dul ag gach clise gach clibbert ag iompar an líróid go dtí an deara so liach na himar ná Ruth Campbell an seo le na Laighin. Sorchla fé imi grút níl an dát fí agus sícur bars má séad leis an út sin. Lebalachíd an dar le seo agus í gagrú gachhad istin sin ininal an facha má dúirt éman. Agus bé rána láidir le duna agus rána dupra le duna ag Safra Govender an tachtan seo hagan gan chlufa sinna gonne chuige mún is dar sinna bhéisháid sin in ránaí na víns cóteala i ggéire Georgia Boyce leis an ceanseach ar Stasa Gibbert. Chuig ála fí bhrús i Gibbert déarnach an sin i ríist an ceanseach casa hímpáil agus i ríist an cicéad go búte ag chuig Laighin agus feicil mu sin Hannah Wilson í ansásta le héin agus an pacar fad ansásta le héin agus for lovas umlan acu istin sin ar fehan tróna. Agus níl na Laighin críicnithe go fáil mar géal na altaí 62 pointe an seachtain se caite ceapan go mbeidh an choiríoch sin briste sin deis eile an seo ag na Laighin chun an lína trasnú agus lena ónadí isté tá siad ag cuair tús leis an clufa tá siad a géirí bheith san ámh le an cluthe canis sin freisin so sin an rud nar tagann siad isté beidir nach bhfuil siad isté le Jenú fithe nóméid ach sin an deisdómh a lámh a chuir sús agus tá spáins do Govender go bhfuil si an imreoir is fearr le an cluthe canis sin. Mar sin go bhfuil fácinn sein bain teis ag chuig Laighin an tehrú amsú Ruachta nisce istin sin brothalach go marmhanta go man seo mé feiriste an tróna seo. Jane Wilson ríist chuig Laighin tíochaisteach máil an cúigear an sin amach seo. So skippi toki agus Aaron King a sin agus Jane Wilson a Babhta gaibbrún chaigen an tin chef ag chuig Laighin agus crohún deis go pein Ruth Campbell a gumper é ríist a chávéidir amach choníine chuig Laighin agus an canse an amach tá an passport siar Aaron King a Bishop an Keane an Sullivan sin i ríist Picusúas ag Nicky Gibson ag aralsteach ar Selína bhfuil sí lechaí nó ag tá sí lechaí nó ag Nicky Gibson agus an teúd amsia ag chuige Laighin an sean tróna seo agus tá an seaca dó pointe sinna fáil chuige mún an techt an seacaite bolsa an sin acu bach i de gaibbrún chaigen an sin bhain sin amach i de gáil gear Emma Wilson agus Aaron King agus sin nach roth an ardán góib King i gumpar agus Gibson i cléochtú. Gibson ar fannacht agus luí mé na ónadaí i ggéirí a lámh a chuir sús agus tospáint agus sinna bhí ar sin Nicky Gibson an sin bhí si gar chun lína an cinenne ceart chun é sin dhéanamh dulthar an lína ach fós bhí obair aici an líróid sinna chuir síos an réiteir san áit ceart chun é eáil agus an céad scóir eile den na Laighin agus bainoltaí ag fannacht ag an fadóg sternach sin. Tá cúpla nóid fanta fós. 7-2 ar an glog agus O'Sullivan Sexton a ball an ceantin go má go hálan isteach Harrison na Boston taking go úd ag chuig Laighin tan lígína go slánia ag Ellie O'Sullivan Sexton agus sin lá anha ag O'Sullivan Sexton leis mróig. Se níléon a bhí agus ní amháin an bhróg a cúpla kick an Jackar a bhí bhí siad an chuir an trasná ach just an ceanreacht a bhí aici ar an clifa tá leis an pacha taún imreirí tíomh má sí Whelan agus O'Sullivan Sexton atá an é sin ag cheangal le chéile agus an obair an ceanreacht aici ar an clifa agus sin an fá go minic níl an banisteach de géirí imreir mar sin a Harrington Park mar chuann siad gachród le chéile. Fica go O'Sullivan Sexton i ríist díadach sí solar páirce an Babhta seo a bhí miles a bhfuil siar. An sin bolsa Gabby Miles prebo sí
agus ar an cansin éasca le déile leis agus a cansin imi amach an sin. Robin O'Connor. But an sin leis an líróid ag dulcan cín a chuir a compráid an kick sin ó na Laighin ó Flood agus an kick arás an Altaí, you know, bhí trúg a méidir na mar sin sa difriocht an sin ach an líróid dulcan cín when clibbert an seo ag na Altaí, you know, caiisi that just a bheith láidir an seo seasamh an fód thucáil an tapaí béidir an imar sa cool an sin an é faoi láthair ceapan mai a hill an é atá mar iver 8 an sin caiisi just breitt ar an líróid agus an ardán a tuairt den imar éitíomh má. Sin go ríiste de tíocht tríd an sin chuig go Laighin agus a rís cicéide eile buirteach agus fiú an ní ceapan go tháinig go leir an fada le mai hill le cos mai hill agus an brúhí arab agus chuig go Laighin go mór an cíine rís agus tóg an canse agus gopaí agus níomh Murphy gáil goach an sin agus canse an persós ag an nóna daoíomh Murphy fósaí cimimecht a chuig go sláitinta ag níomh Murphy bena damse úd a gunne chonacht an teachtain se caiite agus chuig go Laighin is siachtarteach chun si gur an trelih sin gotí sé chuig go alla Santa go maig lí Erwin an Babhta sin cansin a ghaid. Go an táhacht go Erwin an sin í léon dá gur á scóraigh teacht ach fós seans go mbeidh scóraigh teachtain seo. Éimí Lairn an tuigad a chean seo. Tuisle go nína 52 méadar a ríist. Chuig go Laighin fós a ggéire. Tuile úd a amsú sa glufa seo. Ní Hannah Wilson. Connor. Macha Heinsiad. Stacey Flood. Connor a ríist. Mach nachhaid go dtí Aoife Dalton a taiste nachhfuil clibbert amachtaí Robin O'Connor gáil tímo a ríist an cúige úd amsia ag Robin O'Connor agus a lágan sco an sin ag O'Connor a charíist an wadro éasca gáiltíomh mo a ríist gan lína trí Craobh agus ní leagú láimhar agus í gáil isteach chun úd eile amsú. Ach fécar an lámh seáil an seir a ríis. Aoife Dalton and sin Stacey Flood pass, you know, cúideag méidir ó Stacey Flood agus a rís fós obair le Genevieve O'Connor cúpla imróirí ag trasnú ag tuspás an coscéim agus an luas an sin agus tócha go bhain na muoine ag fécinseir sin agus ag caint leis na an lísí ba freigra nó cosantigh tastal don buntá sin atá ag na Laighin ar an clíán. Sullivan Sexton mar sin. Cera úd eile fós a amsú. Ceann déag amsú. Be go bheith chumud tuile action an seo ag déanam chumha seo. 52nd fácaí ag an glog an seo sa stáid. Ámain go imar súháin eile. Agus tóg ag an am seo. Muna bhfuil buntáistínta cean den na fearna ba an gáfearn sásta an líróid seo chuir amach an job déanta ag na Laighin iad chuirsúlar an seachtain seo hagan na Altaí ní léon freigus do go ghfuil siad thuirseach tréachta inis agus just sásta imimechtó seo agus dúrúisteach ar clifa in aine connachtaí sin craig leis. Sin é an cansin chuir amach. Agus sinna é chuig go Laighin an sástal op héin cefanach meach iad go mórchan cín agus céna chuú ein teistar ba éman tuair se misna cho ba gáchan cín is leis amálta ceanna sin tapin seo. Ní léon dal trí agus cé go chail siad an aine na muoine, you know, tá siad tar éis tuspáint don na muoine seo an fearnatá teacht an céad order eile is, you know, táid tar éis feabhsú táid níos fearr ba siad ag smaoine bhíon féin gur butún gur chail siad an aine na muoine ar tús ach tá clifa ionach os ar cóir an teachtain seo hagan í léon dáfaí sin. Mar sin an jobdanta ag chuig go Laighin ein cheann déag go úd amsí Jacob an seo an tróna seo decína go sin flánaí ag eile ó Sullivan Sexton. Chuigcín go úd ag Robin O'Connor, sícín amsí gan nachholí clibbert Katie Wheeler mar sin sinna chintian go méiad chuig go Laighin a bhéis le chuig go mún sun go máta canis sud stáid.com an teachtain seo hagan. Má bhuichs le éman a bhean ar danta an tróna seo an Spórt déire as an stáid Abhdéa a méil fediste chuig go Laighin a 65 chuige alla a cúig.
Dalton TG4 gemach Sár Gramú dun Tunig Níomh Marley díadachas na fina posti a chuirsalte ag Cúige Laighin Aaron King amach atá Stacey Flood amach Robin O'Connor iste agus stoppa agus croid sé an úd le brise 5 méidir na mar sin. An ceann sin bailsa agus banan siad bhfuil sé sin tíiste agus chuir stress chulaithe Cúige ála sin cic trasa bhí mí an sin Tá sé anghar go dó an sin te sé Cúige Laighin ceann se a chuirsáil si ar a haint siad díadach an lína sinní an captain Sarah Delaney gumpar. An Sullivan Chadíiste go bhfuil ceann sin iste bhfuil si ar an de lína tá den an réitóid. Ríiste Casey Whelan machadró an glí an seachún iste ríiste Stacey Flood go í ceann testna agus bhfuil beidir go chuún ceann déirnach ar ceallach an Babhta seo istin sin Vicky Elms Kilnan háilsa gúne crochaí ríiste an grammar a ríiste sin féchar chuis fáil na méidir sin chu cín na camera pad. Sophie Barris a gumpar an ceann sin. An réitóid cicéirice Toiki go skippi bhfuil siad istin seo bhfuil an úd am si atá Sárú Toiki go skippi Whelan. Juju Yang and Chin Clem Madinta Ursha Machari Shahun, Aoife Dalton, Ishmael Connor, Shaw Vicky Elms, Kinlan, Takish Dachon, Gleon Ella, Machik Robin O'Connor, on Daru, Damshiek Robin O'Connor, Agus Hanny. Transition shot. Kinchin Balsagamad East, O'Sullivan Sexton, Agus Peligan, C. Uchin. Cousin Sparrow and Alti and Shock, the Ivruka Tag, the Laighin Agoni, that's your Jackery the Stopple. Even Malloy, Mackenzie Baker, Mach Chagati, Robin O'Connor, will she guarantee you, damn shoe, Robin O'Connor, Gold Team Mo, Tashinton, Tegagus, Sexton, Achtancha, Mighty Cleon, Hadin Kana Seska, Balsigamaike, Edukashistach, Tashi Taki Stach, Miraj, Haralina, Aka, Aaron Adula, Gacha, Aaron Gumperamach, Fada, Casey Whelan, Agus Casey Whelan, Gold Season, Glamour, Bautishin, Agus a Galo Tiefste. Agus an Cúige údam or Hannah Héna Cúige Laighin sin tíochatínis agus an ceann sin cicáilte go maríist ag Ellie O'Sullivan section ag Casey Whelan agus deisiúteag Cúige Laighin agus Casey Whelan's pont sála tá sí gáil síos an tíom lína Casey Whelan a bhfuil an sé út an seo ag Cúige Laighin bhfuil a dara út ag Casey Whelan tágad duibhin an botún an sin ag Cúige Alla agus éidir do mar sin ar dhéanamh chun an lína agus stógan í le More round Valak Arashka, Naldi. Stach on Gleon, there's dinner Harkey and the Dish, Katie Whelan, Fossey came up, seeking go Ude, Robin O'Connor, because initial seeking go Ude Dish, Egg, then Elka Imrori Cúige Laighin, Togged even Katie Whelan. August, she creep no mock and Dara Lahi Fain and Shaw than the Laighin on large rock the reach and shop. The Robin Count shop on the mark on. Sullivan sin ríist, Ruth Campbell Pick agus a gumpar agus Cúige Laighin iste agus úd eile fós an tochta úd am si ag Cúige Laighin an seo. Bhí si brethir an líróid ach féic ar an imreoir bhí hartarthaí, bhí siad anagratha, imreoir ar a tíomh inis. Cúige Laighin baint úsá leis Kittoig, Stacey Flood ríiste chun Abby Miles a conscious squeeze ag Abby Miles a botún an sin agus tá deisian seo ag go Cúige Laighin úd eile fós, cara úd ag Robin O'Connor agus a ríist tíadach ítach ón pass sin ó Abby Miles agus é cuspáin an lústáici ach seo an 5 san áit atá an oltaí. Cúige Laighin Abden Concha an amach tá Pascal Shear Aaron King a Bishop and Keane. Sullivan sin ríist Nicky Suas ag Nicky Gibson ag Aralsteach ar Selina bhfuil sí lechaí nó ag tá sí lechaí nó ag Nicky Gibson an antafós. Seachta cúd sa go seach den an bog. Sullivan Sexton a ball an ceann go maith go hálan isteach. An oir ríist. Nachhaid Aoife Dalton an taiste. Nachhaid Cibberta Machty Robin O'Connor gáil tímo ríist an Cúige úd am si ag Robin O'Connor agus a log an Scott. Still action and shot, and then for the shot. 50 second